iminsi 10 ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'abarwanyi ba FCM 23 byayo guherekanya imfungwa 477 yarenze bitarubahirizwa. Ibyo rero ndaje ngo tubiganireho byo guherekanya imfungwa hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'abarwanyi ba FCM 23 byaheze he. Naho imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abarenga 1000 bafungiwe muri iki gihugu bakatiwe igihano cy'urupfu. Iyi ni The Quick Times News, ngende Benga Oziana. Wowe kiri gusabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho tugakomeza kujya tubana mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho hano kuri The Quick Times News. Muhaye ikaze. Muko tujya gutangira amakuru nakubwiye ko iminsi 10 ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFCM 23 byayo guherekanya imfungwa 477 yarenze bitarubahirizwa. Rero ibi ngibi babisinye mu masezerano yasinywe tariki ya 17 Mata 2026 ubwo abahagarariye impande zombi bari mu biganiro by'amahoro byaberaga mu gihugu cy'Ubusuwisi banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 hazayikurwa imfungwa 310 n'imwe za FCM 23 ndetse n'izindi 163 za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM 23 byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa ashingiye ku masezerano yasizweho umukono tariki ya 14 Nzeri 2025. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa Françoise Kambega yatangaje ko umwaka ushize leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifunze umuhungu we usanzwe ari umuhanga mu by'ubwubatsi mushinja gukorana na FCM 23 kandi bitarigeze bibaho. Mu magambo ye Kambega yatangaje Al Jazeera agira ati bamushinja gukorana na M23. Umuhungu wanjye ntigeze akorana na M23. Nizeye ko bazamurekura kubera ko nta gifite ishingiro bamushinja. Naho Eric Andizikima yatangaje ko umuvandimwe we wari umumotari nawe yafunzwe na leta ya Kinshasa imushinja gukorana na FCM 23 kandi ko azi abandi benshi bafungiwe impamvu mw'iyo ngiyo. Naho umunyamabanga uhoraho wa FCM 23 Benjamin Bonima hamya ko abenshi bafunzwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abasivile badafite aho bahuriye n'iri huriro kandi icyo bazira n'ubu ari ubwoko bwabo naho bakomoka. Magambo ye yavuze ko aho kuri imfungwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa n'imitwe twaje intwaro iri mu ihuriro AFC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo irimo M23 na MLD twirwaneho. Ibitero bikomeza kwenyegeza umwuka mubi hagati y'impande zombi bituma ikizere cyo kurekura imfungwa mu gihe cya vuba kiyoyoka. Ibi kandi bikaba bikomeje no guteza impungenge ko ibyasinywe mu masezerano yo mu Busuwisi bishobora kutagerwaho. Naho tukiri ku makuru agendanye n'imfungwa n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri iki gihugu yatangaje ko abarenga 1000 bafungiwe muri iki gihugu bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri Werurwe 2024 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubukuye ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 21. Isobanura ko bigamije gukumira ibyaha byo kugambanira igihugu n'ubujura bwitwaje intwaro ukorerwa mu mijyi biri kwiyongera. Wahoze hari Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba Tungunga yatangaje ko babitazagarukira mu gukatira abantu gusa ahubwo ko bazajya bajyanwa muri gereza ya Angenga icungirwa umutekano kurusha izindi kugira ngo bicirweyo. Imiryango irimo SPM na CCPM RDC irwanya igihano cy'urupfu, CPG iharanira amahoro n'ubutabera bifashijwemo na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko n'abanyamategeko yakoze iperereza isanga muri 2024 gusa barenga 480 barakatiwe iki gihano. SPM yatangaje ko yasanze muri gereza 19 muri 80 ziri hirya no hino mu gihugu hafungiwe abantu hafi 1000 barimo abanyamahanga 13
bakatiwe igihano cy'urupfu hagati y'umwaka wa 2024 na 2025. uyu muryango wagize uti muri iri pereza ryagaragaye ko abantu hafi igihumbi bafungiye muri gereza 19 twasuye bakatiwe igihano cy'urupfu ujyanyije n'abagera ku 510 twabonye muri heruka twakoze muri 2019. igaragaza ko igiteranyo cy'abakatiwe cy'igihano bafungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hose kirenga 1450. SCPM yagaragaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bya mbere muri Afrika bifungiyemo abantu benshi bakatiwe igihano cy'urupfu. Ibyo bigashimangira ko yubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu riri hasi cyane. iyi miryango y'abadepite n'abanyamategeko bagaragaje ko mu mfungwa zakatiwe igihano cy'urupfu byaganiriye nazo 73% zavuze ko zakorewe iyicarubozo mu gihe zakorwagaho perezida cyangwa mwibazwa hagamijwe kuzikoramo amakuru cyangwa kugira ngo zemere ibyaha. yasobanuye ko 73% bagaragaje ko mu gihe cy'iperereza bw'ibanze batari bafite abanyamategeko babunganira. 42% basobanura ko batabonye ababunganira mu manza, bikaba byarashyize mu byago byinshi byo gutsindwa no gukatirwa. iyi miryango kandi yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'abakekwaho ibyaha burimo kubafasha kubona abanyamategeko babunganira kuko biri mu bibafasha kubona ubutabera buboneye kandi gahagarika gahunda yo gushyira mu bikorwa ibihano aba bantu bakatiwe. Eka ngushimire cyane ho komeza gukurikira gahunda za The Quick Times News. Nkubwira ko icyo usabwa ari kujya aho hasi hari subscribe ugakandaho tukajya dukomeza kubana. Angushishikariza wowe kunda sport ndetse n'imyidagaduro kujya ku yindi channel yacu yitwa The Quick Sport News no kajya ugakanda subscribe ukajya ukomeza kuryoherwa na gahunda n'ibiganiro tukugezaho. Turagushimiye amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze kukunogera. Dusubire mu makuru yacu akurikiraho.